Adom TV Badwam so yadani te kote gwase ni kranshan sama ejuoda na wotu free so wode ahyase de amaye nsam no de asie no ebraso sa wotibie sa Adom TV Badwam kase ne etodwa wo mu bi ya wo betie ni bambofo eboye ho ban mekire memma military no mu ba konne arahosam wato na nan nsie do bra wono an bambo no ebo no ho no epaye emenne ede na kona nan nsie do yede sansam no ebebro na fe ya boy rankrotu ahodo nkunu bi ewon kwanta south a enei won maka asuo gya obi nko obi ma efise won mo ensam so da ensuo no so na buagum eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase call Go TV channel no 119 Adom TV kase wo ho na DSTV channel no 280 midin de afia amankwa tamaklo afia ni de mutie se de nsam ni nchemu ankasa etie Ghana Armed Forces mpenifo de yawo pa na Ghana fo nyina yie se wo mo de hye baako a wo ye n'adwuma bambo mekire tuo bi eka no ho no ene wo bi nim de kokosi etuo no akasa ama brante papa bi a no wo di ne dwuma ene wato na nanom nsie do ya rehwo sema wo de ya konsam akwama abusua nyina Adom TV kase etwaso Enkrata abetudwa watchire mu se Sreni a wo 5th Infantry Battalion Private Bayo Roger enam accidental discharge so ashore ne nkwa wonu mu chire mu se owura yi na waka platoon na wonu efri Southern Command ya no wo ye wadwuma ewo base ammunition depot ya ebe Michelle Camp na sa kwanhie memmenenda osana aboso meda ne tosudu nkuno afimpinu ene edunu miensan mu anopa no nson bremu honomo ena esiye Wonu mu chire mu se nhwehwemu a wadi nkan aye no eda na edi se Sreni wonum ehunu se wodane mpaso ya na wo twen se ebono nwotwe a Sreni foforo ebeba besesa no na etua na ehye ne ho no etua boba ne bi eyibo na bodwemu ye nam so e ma sa kwanhie esi a amunum honom a wo hwere no nko wo de Sreni na mu no akoto 37 asrafo ayaresabia emu kurabia na edom a wonum efri homicide units ewo Ghana Police Service Wechele Police Station ne military police aka wo ho abomu a wo ye nhwehwemu afasa akwanhie ye ho Ghana Armed Forces enam sa akwanya so emma owura yabusua wonum woni won eye adwuma ne namfonom ene nadofo nyina yakọ sa enkrata yi Brigadier General Agri-Kwashi ya oye Director General Public Relations ena nensa ehyasie Ghana Armed Forces na enkrotu nkno ewon kwanta south wo timantam no mu asese obi nko obi mba bebia na wugina no ehwa na obegina efise ensuo eye dejebo ensamso na edaso na buagu mu achemienu kura concrete nso mu achemienu na anu nso etoto enom ni ade nti obi nko obi mma nuane ni nyina kakoye no mu a akuafo ntimi nkofa mammonten me enso yenya bi ntoni Adom TV kase etwaso a catastrophe na wehu bebiana aka amanfo edum motos fa very dangerous say antu ho na mo a megidi say by the next 2 or 3 days any 1 week no accidents any death I ever recorded on that stretch no will be alarming until as a regional security council directing music and say here they should close up that part of the road to save human life. Wasanso dia desredia so afo a wo hwa akwan ene akwantempon so se won hwe na sanso ase no wama yi ni yie emamanfo a wote enkwanta south Kano yanya information in there also Kano who you to remind the road minister say this was the pledge he made or the promise he made to the people of Nkwanta. Say it is not just about the pledge for him to redeem. Human lives are about to be lost and there's no single no amount of money that is worth even a single life in Nkwanta, and we are calling on the road minister and I know he will definitely respond swiftly. Twa kasiano so na yankonsam fofromo na Ministry of Lands and Natural Resources identity and small scale miners bia yeyi won free takwa sebe ya wadwuma ye mu no eho bedan fanchi finchim yankekan obia emmemu. The capacity of the District Mining Committee and Ghana National Association of Small Scale Miners, the government aims to ensure sustainable and best mining practices are upheld. I am well informed that
the ongoing training, which will continue to the community and mine sites. Enwechi atoye mantemu swafo kobiochida komensa enso ne omanfo ekasai no kyerese enipa pi kasafa galamse hu a na nkyese won pese omanfo ebeye se adwuma ne emu makwamboni a wofaso etu afumagudie no ene wopese wojae senti ena district mining committee wote yesebe ya ebebo asese omanfo adwene e wofumagudie to hu na afeidi obetimi aye edi aboa ama adwuma no akoyie bia no wamu nso aye wondie. Amenfi East and Amenfi West have also joined, also restoring some of their lands. At the same time, Wasa East in Dabuasi, they have also started restoring some of the lands. So I believe that you take this training very seriously. So when Ghanaians see that mining is going on, they don't demonize it, but they can see it as a developmental lever for the progress not only of Western region, but also of the whole country. Yeah, sure. Ngumasiya so de to aban ni ankrankra school pon meche universities ne se enei one courses ahodo na one more one hwesa science ne technology die bi ebedi mo akotene na atumi aboa ma aban ni so ade hunu won botaye watumi aduru hu ne titru e was STEM education no ho so for be de kire sure ngumasiya so for John team fojo ene de nsemi tudwa wo kire mo sanhye bi saba osuapon ahodo no mu a Ashena ya crowd say won ebeso asene. Ane McKinsey, ane World Economic Forum ayehwehwemu say by the year 2035 no we are safa na nyina no won behia nipa dodo over 85 million people a won no ensanodwuma ane enwuma won hwe afa won no engineering technology ane abefo ho nsɛmsɛm na eno na say universities ahodo atwa ye ho asia Ghana ha no won tumi esete eko sabe ye kyerɛkyerɛ ye command to courses bi ankora no be wie krampo no won nya ho adwuma anya na ye mo awo enti no yensua ne Pentecost University ayi anya hwesopa emma other institutions say ye mount new programs anya programs abefu plan so no ebeboa oman no ebeboa emrante ne mabawa won esua sa course no ofasa akonya no so editudwa say school to aso ahodo ani suapon nyina enka wo humom se de be ya wonom be hye STEM adusua no emukena bese Pentecost University in Crown say wo hwe se de omon so ani abre innovations and engineering ho no de a won ani efia kobe girls en collaborate na esuahunu bi a won be masa ankra no wo wie wom SHS a omum betumi mpo enya ha kwan university ha kwan aba betoa saa nimdie ni so no because a secondary school granas was say aeroplane any boat sansan chene dia any as we call university na so nya akande a Pentecost University e de egu akwan mu a o metumi aya anwade bebre na ye nia ye STEM schools ahodo nso ya anwade ye primary schools JHS nso ya anwade a ye mbo wo mo abaso ye nso mu nkran headmaster ne achechefo a ewo Central Basic and a private school I was Santiachim Central won do district partner to abino enim se ene schools ahodo won kronkuma mu na abino manenim ko hono pa se be ya desua ene ade kyerɛ so be ma ne mu eso ofise ne ekoso wo hono ene soso ene enyan so akobasa won ene won ewo krokase mu ngumasua mu no ya na emu twedodo tie wasa abino ye ne obetumi bia de abo nkronkuma mu asukufo ene wa kyerɛkyerɛfo ne Adom TV edi nkomo The Krakrano Williams Barton, Yawono, your professor, other programs Arts and Social Science College Nano, or UCC, and so Cardi Chat was say. I reviewed the Majidis Nekwanswano. Dentina Mikasa Nekwanswano because and she say, say a binding the Abba. She said, yeah, what the better do baby, I was say, a quartisenia. Na ofia se no na obuta ni sen ti du baby a e wo se wutimi hwe se
ade a woyɛ no kra ɛkɔsɛn ɛkɔyi anaasɛ ɛnkɔyi basɛ ɛnkɔyi a dɛn na wobɛyɛ ɛma kwan na ɛnyɛ the rough edges, how do you smoothen it? And I think it's right, it's good that people are calling for review. Adrobafo ye wo dwabosun kwanta ne bonsun kwanta ene de wo mo ankasa fa to wo ho so ya wono mo ye won kwan no fisa assembly no wo mo bo so wo mo meye kwan ne ma wo me ho anso an wo mu didi enti wo aka wo ho abom aye bibi ho a Adom TV etwaso yen ka se begusu ko ta ma ye yo di ka wo de obedwi akura ma ya card betimi akọ na anu ya wada nso to e market dey odwa aboso wo be hwe pa se ka kese mpo na taxi kwa de ne untimi nkọ ka kese ko ekam ti esra mo kura ntimi ntwa na otimi akọ program bi ti esra mo so mo hwe kwan ma ye so mo hwe no mo nya kwan ma ya because demonstration ka bi antu okay obi awu ha hwe kwasafo djuma da afọ ye ti esra mo a so bi so ntimi ni mpanni na omunja ma ye na mo a de munim ka no mo mra be boan ye odwabo so nkwanta na no kura nyame anim ye mpanifo no wo be hwe de kwan na ye pa moaye sesia no ati ya wada obi yare ye de ne beduru ha no ka na kura wantimi anhye nsuonum nipa ne ekam awa kana ye de ne ko dwabo so bebre kwan na ye basa bade ye de ne ye ka anti ye to ana mo bebre hope ano maban ye oti asem yi na ye ka asem a oboa ye me ye no ne ekoso nyina no ye to ana mo hwechi enche sa ne ma ye hu nyina a better of the past but I asked that's the mama driver for no, especially the organizer. Say the bisa buy na issue eyi kwan no no one fan kwaye se be se be amanyo sem no one fan kwaye de bia no aboboa edoma no say yembra na nyina nka mom na yenye se na be ya yenso ye ka se fa no ensei Sebeye ne sukufo ya wo mo krache senior high ya no wo krache west mansimu otimantemu wo mo benya nsu papa no monte enne ikofo gallon no ba ko ya 1 cedi eno ansa na benya nsu anom fisi nsu ho nsam edin e wo hode ma sukufo ya Adom kase edis Girls are, they are mentally issues. When they are within that mentally period, excuse me to say that, it affects them because they need the water to wash their clothing, to wash their pads and whatever. So the water affects them a lot. Without the water, so some of them, you'll be surprised that some may even, because if they don't have the water, they may stay in the dormitory without coming to class. Bisuafo bi a woni amane boni etwetwe nkomo no eda na di say nsu a wonya bi enya adwuma no ede ohaw bebre ena ba begyae wonom adesua so wonom kiremu se wonom nante kwantentene ekope nsuo ansana wode abeye adwuma wato aso akwa kusua de adesuafo ma bi a woni amane boni obrempombo wusu etwetwe nkomo no eda na di say dru wonom bosome na so obu wonsa ya na nsuo ho odene ema wonom pa nsu asem ye den kakwa ema me sansuo twice 2 cans and that 2 cans may 80 pesos say like amaska soma ye den ama ye kakra nti ye percent swe all students no na ombo ye nsu asem ye den e wo ye campus ama ya disia no ye Adom TV Badwam kase na o hwe no na adehia wo mo tenabia kro kuma bi wo Tachiman North mensimu wo bunu East mantemu senne niema bebre to sini wo ekro no so nti wo mutimi nkowanim sukuu da wo muni supapa wo muni akwanye ni just de makro ye kro makro dimu no wo ba tenabia ho no ma wo mu de etomu sini kra nti wo sra ban ene wona won samu obi ankrankro bia de obetimi aboa say hospital say school say kwan say nsuo na benyama wo ma wo mbede wase ebinom ni Adom kase edi nkomo yi what was about 3 days o machine answer ya wa utimi yare entamas bre so be fast 5 days in a week bre na obi krampo yare na wo said in the hospital wa freka no kwan nti wo mpeba nti se wanya obi moto na wo tell the na kwan nti wontimi ma the kind of the problem can see a pie or some of why I'm here to be found. Adam, you were Tenabia. Names say, I'm retinting your my motto and the Chaquayan, Yakosansu, and yes, I am Yansu, and Tiasra, my
boy we use no ho kakra the same problem na eden e wo school ho the same so on benom kra no mo defeat ma na eden eba nti teachers no kro ni me bo amaba so na e fa sa school sem ne niema bebre a e koso nti ehia aban mu a Yamani Boni ene Techiman North Emrashe Bedwani Elizabeth Ofusua Jare ehwetwe nkomo na wahyemanfo yi bo say wonsam a wodi atodwa nyina no obehwe na waboa amwanya bi me ba akonkonti electoral area ha no titiri tinabia oma me hu say de ha omo pa health facility awo kan wa ebi ohokra omo wo kwan so if you say awo be kan no unya ka unya moto unya hwe enti moto ne ombe bre a ombenya bi na eba no wabawi nti omo wo kwan so saa ti senka me ye omadom na menya chip compound bi wo ha momo a komani beje ho ena me hye omo bo se rade boa na mebenya tumi ne dia me ya momo pressure group bi a ofra won ho ballot education project won say electoral commission adwen a wode aba se wona anya mfie dunwotwe ana bibinti wontimi an register 2020 no mu no just a district wo mo mensiri mo pere wo betimi an register ne de se akuese woni electoral commission penifo ya adwen ba bi enye yie won kire mu eni oba no oye registration what da ma domi pimpo na sebi obi a woye afofofo a wo register won adwuma mpo onzimu ana de bimpo a woye emrante na nkatese woye mbabu na wonye adwuma nti so oba na de worbe ye adwumaji what dam na nchanan de electoral commission obafa infir ahoro oye equipment a wode registration and wode akoko various electoral areas no aka registration and mencha dom na na de temamfo won ho ahar won oye den ye na work with district capitals eyi ba mama dom dodo na won kotum a register sanade obi a owo onyi sika onkotum aye yereken so oye Ghana yi bebiara oye na sudi do obo mazin no register no to aba nti se iyi eba na dam na wentum anto a nete za owodo oye te de Ghana yi wentum anye bio ehwe oye emretintin a wodi boko mpo a oba na domi pii na wakobra no district capitals a obroyin friend oye overcrowding na the crowdness wo a onkotum na abo adwumedin nti yesre daza waka na ti waka na mum nti woyensa krai wom no beye ya nti woyensa kire wom amama adwumedin atum akodo dwodwo na Ghana yi bebiara atum ato abane bi ma adwumedin aye fefefe